ranije. Ja sjećam, bio jedan sukob u Beogradu, kad su neki naši Crnogorci jednome su zvadili bubreg. Bila je tuča krvava. Krvava tuča, posle utakmice Hajduk budućnosti. Ja sam bio, bio sam imao 17 godina, bio sam mlad i suviše da bi ali sam bio sa strane i pomogao sam ome što ubode nožom. On je umro nedavno. I poslije, neđe skoro sam se raspitivao što je bio povod. Povod je bio kožna jakna. Kožna jakna, neko je uzeo kožnu jaknu. Eto, mislim, tako banalan. Znači, interesi su bili tada 50-100 maraka. A sad, sjećam se, kad je pitao Mike Tyson, neki američki novinar mladi, da li ste ikad u životu osjetili strah? A Tyson mu je govorio, ja sam ne osjetio strah. Ja pre svaki meč umirem od strah. Strah u slačionicu doživljava takvu kulminaciju samo što ne pređe u erupciju. Ja to se borim sa svojim strahom i zađem u ring. Umirem od straha. Noge mi klecuju, pogledam svoga protivnika u oči. Ako spušti pogled, mislim u sebi, moj si, imam te. I kako on priča o sopstvenom strahu, a dođe neki moj rođak sa sela, kaže, mene nikad niko nije uplašio. Pa ako dobro, nikad sebe nisi ni doveo, živio si mirno povučeno. A zamisli Mike Tyson, čovjek koji je jedan od najvećih boraca na svijetu, kaže da umire od straha. Mislite koliko je to priznanje, koliko je to ljudskosti, iskrenosti, poštenja. Samo budala nema straha. To što je normalno, samo budala nema straha.